дар барномаи ваҳдат бақои миллат доир ба дастовардҳои замони ваҳдати миллӣ суҳбат мекунем. дар таърихи давлату миллатҳои ҷаҳон рӯйдоду санаҳои муҳиме ҳастанд, ки аҳамият ва мақому манзалати онҳо бо гузашти солҳо ҳамчун сарвати миллӣ баландтар мегарданд ва мардумро ба эҳтирому арҷгузорӣ ва ҳифзу густариши ин дастоварду бозёфти гаронбаҳо ҳидояту роҳнамоӣ месозанд. Барои халқи Тоҷикистон рӯзи ваҳдати миллӣ аз ҷумлаи чунин санаи таърихӣ ва тақдирсоз ба ҳисоб меравад. Воқеан 27 июни соли 1997 рӯзи муборак ва солест, ки дар таърихи пуршарафи халқи кӯҳанбунёд ва мутамаддини мо бо ҳарфҳои зарин сабт гардидааст. дар ин соли хуҷаста Тоҷикистони соҳибистиқлол ба марҳилаи нави таърихи худ қадам ниҳод. воқеан ваҳдати миллӣ омили муҳими рушди кишвар аст. барои миллати мо вожаи ваҳдат дар қатори вожаҳои озодӣ муқаддас мебошад. муҳиба маҳмадҷонова, доктори илмҳои фалсафа, вожаи ваҳдатро ин гуна шарҳ дод. муҳити хеле хурсандиву озодиву осудагӣ ваҳдати миллиро ҷашн мегирем ва ин ваҳдати миллӣ яке аз он рукнҳои асосӣ ба ҳисоб меравад, ки пойдории миллатро он бунёд мегузорад. ва мо миллате ҳастем, ки рисолати худро дар ягонагӣ, дар ваҳдат, дар пайравӣ аз пешвои муаззами худ дидаем ва ҳамин фаҳмиш ва дарки муҳим барои мо тоҷикистониён имконият додааст, ки дар муҳити осудагиву оромӣ ва дар муҳити якдиливу якпорчагӣ зиндагӣ намоем ва ояндаи хурсандонаи худро бо умиди орзуҳои нек сохта бошем. ваҳдат ба мо имконият дод то ватани худро бисозем, то фарҳанги худро бисозем. имконият дод то гӯшаи канорҳои дуртарини ҷумҳуриро ба марказ пайваст намоем ва аз ободиву аз эҳёву барқароршавии ҳар як порчаи Тоҷикистон имрӯз ифтихор намоем. имрӯз мо Тоҷикистонро тоза, нав, озод, осуда ва амну якпорча мебинем, ки ин на танҳо дастоварди бузурги солҳои истиқлол аст, балки як ифтихори миллӣ, ин як падидаи ба вуҷуд омадани миллати муосири тоҷик мебошад. ва ман фикр мекунам, ки ғояи ваҳдат ва якпорчагӣ ки тавонист мо миллати тоҷикро ба ҳам оварад, бояд ки абадӣ дар муҳити фарҳангӣ ва ақлонии тоҷикон қарор дошта бошад. барои ин мо бояд ки пайваста аз дастовардҳои миллат, аз он аҳамияти миллат будан ба ҷавонон, ба насли наврас омӯзишҳо кунем, фаҳмонда диҳем, ки то чӣ андоза ҳамин ғоя муҳим аст. ва хеле хуб аст, ки имрӯз олимони тоҷик ва омӯзгорони тоҷик ба ҳамин нукта аҳамият медиҳанд ва дарсҳои махсус дар бораи ваҳдат ва якпорчагии миллат дар донишгоҳҳо сурат мегирад ва мо имрӯз метавонем бо ин дастоварди муҳими истиқлолият ифтихор намоем. хушбахтона бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва сиёсати ваҳдати миллӣ роҳҳо ва нақбҳои бунёд гардиданд, ки мисли шараёнҳои ҳамешапайванд мусоидат ба сарҷамъиву ягонагии халқи кишварамон мекунанд. аммо он чӣ ба мо эҳсоси ягонагӣ ва ҷудоинопазирӣ медиҳад, ҳамин ваҳдати миллии халқи накуномамон хоҳад буд. ормонҳои миллати мо чун озодӣ, истиқлолият, ватандӯстиву инсондӯстӣ, ваҳдати милливу дӯстии байни миллатҳо аз омилҳое мебошанд, ки метавонанд устувории ҷомеаи моро таъмин намоянд. ваҳдати миллӣ ва соҳибистиқлолӣ аст, ки ҷавонони мо дар дилхоҳ кишвари хориҷӣ таҳсили илм менамоянд, гуфт муҳиба маҳмадҷонова. ман ифтихор аз он дорам, ки дар ин тоҷикистони азизи худ имрӯз озодона зиндагӣ карда метавонам. ман ифтихор аз он дорам, ки як фарде ҳастам, ки дар муҳити ватан ва миллати худ метавонам пашӯҳиш намоям, метавонам аз рукнҳои муҳимтарини фарҳанг ва фалсафаи бою ғании миллати худ ба донишҷӯён дарс диҳам. ва вақте ман ҳамчун омӯзгор ба аудитория ворид мешавам, аз он чеҳраҳои шод ва кунҷ
کنجکاوی دانشجویان خیلی افتخار میکنم. بنابر موجودیت وحدت، آرامی، آسودگی و یکپارچگی کشور میتوانند امکانیت دارند اینقدر با شوق و ذوق دانش آموزند. متخصصان امروزه در پایه هستند که از متخصصان جهانی فرق نمیکنند. ما در حدود 30 سال استقلالیت توانستیم مکتب و معارف را به اون پایه رسانیم که طالب علمان ما در برابر طالب علمان و دانشجویان جهانی قرار دارند که آن امکانیت هایی که کشورهای دیگر به دانشجویان ما میدهند برای تحصیل از روی اختصاص های کمیافت یا نادری که در جمهوری تاجیکستان نیستند، امروز دانشجویان ما در محیط خارج رفته نه تنها تحصیل برابر را انجام میدهند بلکه دستاوردهای بهترین علم و تکنیک جهانی را از خود نموده در محیط تاجیکستان آن را استفاده کرده ایستادند و این هم یکی از آن مهمترین دستاوردهای هست که وحدت برای ما ملت تاجیک آورده است. ما امروز از فرهنگ یگانه، از علم ملی، از ملت یگانه، از تاجیکستان یگانه صحبت میکنیم که این آرزوی و آمال تاجیکان در دوام عصرها گیم بود خطا نمیکنیم. زیرا وقتی اسماعیل سامانی اولین دولت تاجیک را می آفرید او هم همین وحدت و یکپارچگی را امیدوار بود از مردم خودش و توانست با همین غایه دولت خود را به وجود آورد و ما همچون وارثان سینا همین فکر را به اساس کار خود گرفته تاجیکستان عزیز را ساخته ایستادیم. وحدت ملی را در راه خودشناسی ملی و تاریخی، احیای آیین و سنت‌ها و رشد علم و ادب میتوان مرحله درخشان و پر افتخار فرهنگ و تمدن ملی دوران رشد نیروی ذهنی و ایجادکاری ارزیابی نمود. برای آنکه ما خودشناس شویم باید تاریخ گذشته، فرهنگ و تمدن پربار خود را آموزیم، به عمق آن سرفهم رویم. در این زمینه در کشور حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان فعالیت دارد که برای تحکیم و توسعه وحدت ملی کارهای زیادی را انجام داد. ابراز داشت عبدالرحمن خانزاده، رهبر دستگاه مرکزی کمیته اجرایی حزب خلقی جمهوری تاجیکستان. واقعا هم وقتی که ما از وحدت سخن میگوییم، وحدت این همدلی، همزبانی و با هم آمدنی همه نهادها جامعه کشور است. یعنی که در مسئله وقتی منفعت‌های ملی سخن می‌رود باید که تمام نهادهای جامعه کشور در مسئله منفعت‌های ملی باید که سر یک اندیشه قرار داشته باشند. وقتی که با تشبث و پیشنهاد پیشوای ملت همین حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان تأسیس یافت، هدف از تأسیس دادن این نهاد بزرگ همین تکان بخشیدن و با هم آوردن تمام نهادهای جامعه مملکت و خوشبختانه تمام اینستیتوت‌ها، تمام نهادهای جامعه هم شهروندی و هم مقامات دولتی از این اقدام بزرگ و بی‌نظیر پیشوای ملت هم‌آوازی نمودند. در گرد همین حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان متحد شدند. کارهای خیلی زیادی رو این حرکت وحدت ملی برای تحکیم و توسعه وحدت ملی انجام داد و وحدت ما گفتن ممکن است که خیلی هم تحکیم و تقویت یافت. خصوصا در این مسئله زیایان کشور بسیار تلاش‌ها نمودند، اندیشه‌های بسیار جالب پیشنهاد کرده شد و اکثریت یعنی اندیشه‌های پیشنهاد گردیده که اساس‌های علمی داشتن به اینابت گرفته شدن در مکتب دولتداری پیشوای ملت همه اینها انعکاس خود را یافتند و ثمره آن را ما از حیات واقعی امروزه میتوانیم بهاگذاری نماییم که ما توانستیم واقعا هم وحدت خود را توسعه بخشیم و تاجیکستان را با پیشرفت‌های بزرگی عظیم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی رسانیم. حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در دایره وکالت و صلاحیت‌های خود کارهای خیلی زیاد انجام می‌دهد. گروه‌های کاری به شهر و منطقه‌های مملکت سفرها می‌نمایند، چهاربینی‌های مختلف را برگزار می‌سازند. به خصوص در عرفه صحنه‌های مهم تاریخی جشنواره‌های ملت سفرهای این گروه‌های کاری و منطقه‌های مملکت انجام پذیرفته می‌شود و چهاربینی‌های خیلی زیادی فرهنگی، همایش‌های علمی دایر کرده می‌شود و هدف همه این تدبیرها تحکیم و توسعه بخشیدن وحدت ملی است. ما اگر صحیفه‌های همین تاریخی ملت را اگر ورق‌گردان نماییم، اکثریت
минтақаҳои кишвар дар бораи ҳаёти воқеӣ минтақаҳои худ тассаввуроти ғайривоқеӣ дошта ва вақте ки ҳамин ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эёи тоҷикистон таъсис ёфт, бо ташаббуси ҳамин ҳаракат дар гӯшаҳои мухталифи мамлакат чорабиниҳо доир гардиданд. Як гурӯҳи калони масалан намояндагони Бадахшон ба вилояти Суғ, анки намояндагони Суғ ба минтақаи Бадахшон, анки минтақаҳои дигар ба минтақаҳои мухталифи кишвар сафарҳо анҷом медоданд. Аммо тасаввурҳои ғайривоқеӣ дар бораи ҳамдигарро ин чиз аз байн бурд. Ҳамчунин сайёҳии дохилӣ хело ҳам рушд намуд ва мардуми кишвар аз ҳаёти тарзи зиндагӣ ва анъанаҳои неки ҳамдигар огаҳӣ бештар пайдо карданд ва ин як аллакай самараи бештари ваҳдати миллиро ба даст овард. Ва дар оянда низ ҳамин анъанаҳоро мо бояд ки идома диҳем бо талошҳо ва ибтикороти пешои миллат. Вақте ки 3-4 сол қабл мужда расониданд аз як амалӣ шудани ҳадафи стратегии мамлакат, яъне аз бомбасти коммуникатсионӣ раҳонидани кишвар, яъне ки рафту омад ба тамоми минтақаҳои кишвар дар ҳама фаслҳои сол имрӯз имконпазир гардидааст. Масалан, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳатто дар 70 соли замони шӯравӣ дар чанд моҳи зимистон роҳи мошингар пурра қатъ мешуд ва ҳатто дар фасли тобистон низ сафар ба ин минтақа бисёр хатарнок буд тавассути кӯҳ, тавассути масалан минтақаҳои кӯҳӣ. анки ба самти шимол низ мо роҳи доимӣ надоштем ва дар як фасли сол пурра ин рафту омад қатъ мешуд. вахшбахтона имрӯз бо бунёди инфрасохтори бисёр мусоиди иҷтимоӣ, инфрасохтори мусоиди нақлиётӣ, роҳу нақбҳо пурра ҳамин мушкилот аз байн рафт. яъне рафту омад, доду гирифт, мубодилаи мол дар ҳама фасли сол имконпазир аст ва ин имконият медиҳад ки бештар мардуми минтақаҳои мухталиф ба минтақаҳои ҳамдигар рафту омад дошта бошанд. бадин васила хештаборӣ пайдо шавад, ҳамгироӣ пайдо шавад. ҳамчунин ин имконият дод ки мардуми кишвар ҳамон сайёҳии дохилиеро ки яке аз тадбирҳои пешрои миллат ҳамон иборат буд ки масалан 3 солаи дар Тоҷикистон солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид, маҳз тавассути ҳамин имкониятҳо барои мардум шароит мусоид фароҳам оварда шуд ки аз минтақаҳои ҳамдигар дидан намоянд, аз захираҳои бепоёни бепаҳнои туристиву захираҳои табиӣ баҳравар гарданд. масалан дар фасли тобистон як теъдоди хеле зиёди мардуми минтақаҳои гуногуни кишвар аз истироҳатгоҳ ва санаторияҳое ки дар минтақаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳастанд сафар менамоянд, истироҳат менамоянд. ки дар минтақаи шимол ва минтақаҳои мухталифи кишвар сафарҳо менамоянд, аз шарту шароити зиндагии ҳамдигар огаҳӣ пайдо мекунанд ва ин як заминаи мусоиде барои таҳкими ваҳдати миллӣ ба миён овард. ва имрӯз тавре ки қаблан низ таъкид намудам, мо бояд ки ваҳдати миллиро ҳамчун гавҳараки чашм эҳтиёт намоем ва барои таҳкиму тавсеи он ҳамеша масъулият бар зимма дошта бошем. маҳз ҳамин ваҳдати миллӣ сабаб мегардад ки онро ҳамчун инъикосгари истиқлол ва озодӣ аз ҳама баланду воло мешиносанд. ҳамаи инро мову шумо дар мисоли ваҳдати миллии тоҷикон ҳамчун дастоварди нодир ва бунёдгари ваҳдати миллӣ ба хубӣ дарк менамоем. ҳалли низоъ ва ваҳдати мо имрӯз намуна ва сармашқи корие барои ба танзим даровардани низоъҳои фаъоли кишварҳои ҷаҳон гардидааст ки онро ҳамчун усули ба ҳам овардани ҷанбаҳои даргир мавриди истифода қарор медиҳанд. шоира Меҳринисо қайд кард ки маҳз бо шарофати ваҳдати миллӣ мардуми мо сарҷамъ аст. имрӯз тамоми мардуми Тоҷикистон сарҷамъанд. аз неъмати ҳам истиқлолият ва ҳам аз шарофати ваҳдат истифода мебаранд. мардум дигар парешон нестанд, яъне дилашон пур аст ки дар як хонаи обод, дар як кишвари зебо ки мутаяққин ҳастанд ки фарзандонашон фардои некро истиқбол мекунанд, зиндагӣ мекунанд. ва ҳар рӯз Тоҷикистон на ба соат балки ба гумонам ба дақиқаҳо пеш мерад. имрӯз ки Тоҷикистон обод аст, сарсабз аст, мардум зиндагии хубу орому осоишта доранд ва ҳар рӯзу ҳар лаҳза аз истиқлолият ва ҳамчунин аз сарвари кишварамон
رضایتمندی خود را ابراز میکنند، محبت خود را باز می‌دارند نسبت این وطن، نسبت اون بزرگ مردانی که این وحدت واقعی را به دست آوردند و بعداً برای سفره گذاشتند تا مردم از این نعمت بی‌بها استفاده برند و مردمی سربلند و خردمند ما هم توانستند که از اون استفاده کنند و تاجیکستان را امروز در عرصه بین المللی همچون یک کشوری صلح پرور، یک کشوری مهر پرور، یک کشوری که در اینجا انجمن‌های بزرگی سران کشور برگزار می‌گردد میشناسند و قدر میکنند. ما هم از این افتخار میکنیم و همه آنهایی که ذره ذره و قطره قطره برای به دست آوردن و تحکیم بخشیدن صلح و وحدت در تاجیکستان خدمت شایسته کردن عرض و سپاسگزاری مینمایم. وحدت ملی همچون عامل متحد سازنده تمام مردم تاجیکستان شرایط فراهم آورد که با استفاده ارزش‌های از جانب جامعه جهانی اعتراف شده در جمهوریمان تحکرسی تشکل جامعه شهروندی گذاشته شود و برای بهتر گردیدن سطح زندگی مردم، آبادی و آینده دولت صاحب استقلالمان زمینه مساعد مهیا گردد. امروز تاجیکستان عزیز ما با موفقیت‌های نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی نائل شده در جهان معاصر جایگاه خود را پیدا کرده است. یادآور می‌شویم شما برنامه وحدت بقای ملت را از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. شاد باشید.